Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar achhiar tu silen sang puya Mizoram State Anti-Tobacco Day voirukna chu Wain Khan Chief Minister Puzoram Thanghovin Aizola man ani random lo en kol nana sarkar lai puin ruam man asiam thar chu Wain Khan Mizoram man ve turin Lok Sabha MP Pusila Rosangan ahong Prime Minister Narendra Modi John Wain Khan Uttar Pradesh Mathura lo nei tu te hamshana tur malak na sang ahong BJP Shweta Senior Bandaru Data Trayotsu Wain Khan Himachal Pradesh Governor Tharatan Laklu ani Mizoram State Anti-Tobacco Day voirukna chu Wain Indian Society on Tobacco and Health Mizoram Chapter ISTHM le National Tobacco Control Program NTCP tang kophoi hotin manani a Chief Minister Puzoram Thangana man puya ISTHM Life Member Puzoram Thanga chuan ISTHM Life Membership Certificate mi somli paseri hnen asembok Chief Minister chuan vailo in riselna tan a khoi na sajia in rilsian na atam chawin atian tlem pha ve hre chu lomamati thu soya alo ti to tele timek te tan po thla chu thil thei ani ti soin mishing tan chuan tumru na nen ti thelo engma omlo ti soya Chief Minister chuan Mizo Society chu in thunun na nei tha Regimented Society ania ti tur le ti lo tur in zirti ran nuama meizu khapkonga ma anana sa in man son hleya mabak ero chu alatam hleni atia Chief Minister chuan mishing tak satana china thlen thei tangkana nei lo vai hlo le rui thei thil reng do puyan puang turani ti im kalkhom te chu heng laka in thil film turin asomani he huni Chief Secretary Pulanun moya chongowina kai shoya ISTHM President Pilar Rileni chuan thu soya vai hlo chu cancer thlen tu lian ber jinga mi ani thu soya Mizoram chu cancer ve antam ema wangin cancer capital ang hiala soithin ani ta ka wangin vai hlo zuk le muam laka mi pui an film dok chuan na satakin cancer ve tharza thi atlak niam tur thu soya riselna tha neya pon nama po mail file moi nei du tan chuan vai hlo le kai hnoi ti ve hi achi lawani atia NTCP State Nodal Officer Dr. Zoram Moya chuan Mizoram chu GATS 1 vai hlo mangna sabera ani atia survey vai hina GATS 2 chuan pani na neta in man sona population based cancer registry sangni som pani som poli zirnai na talan danin cancer na chi sang chin chi zinga vai hloin a thlen thei cancer vi an tambik ziate sarkara damlo in en kolna medical reimbursement po asan pha thu te soya sangni som pasria civil hospital survey ne damlo refer zinga zialzu za som thum panga point panga pakua ani thu te refer housing cancer na ve za som ni panga point pali panhani thule chung cancer damlo refer housing za som re chu vai hlo zu emo mang emo ani thu ta lang bok heunan kalkhom ten juk le hom sang laka intir film le midang te kong dik ko mu turin thuan tiama in khom hi National Health Mission Director Dr. Eric Zo Moychon lom thu soin huna khar zilano pangeng mozat he huna hinan tel ani Sersip CMO Conference Hall a po heun hi manani a DC pisang chin za hofa manani heuna hin NTCP Sersip District Consultant PK Mington sang chon Sersip din munta langin vai hlo le kai hnoi ban san du mi zali chuang Jason Clinica en colony thote vai hlo le akai hnoi thalo je zirtina hun tobacco awareness program zirna in za somni pasria le kausan de konga po sang te hna voi somli panga ne ni thote Sersip Anti-Tobacco Squad 10 Squad Drive Voice za chuang an nei thote dan phallo na hmuna meizu mi za somko pokwa man ani thote ata langani longkaya po medical officer Dr. Paul Chungnong kai shoin Anti-Tobacco Day hi manani a report tarlan ani danin kumsang ni som pasri April thla tanga kumsang ni som pakwa September ni som thlengin school za somni pakhata vai hlo le kai hnoi chungchang zirtin nei ani to a training voi somli nei ni to in tlomngai po le ko shante somna angin zirtin no pek ani thin ba ka Anti-Tobacco Squad 10 danina phallo vai hlo le akai hnoi zuar le phallo na hmuna meizu voi jani som pakhatan vai to a vai hlo le akai hnoi ngei du wanga district hospital tobacco cessation clinic pantu mi sangkhachani som panga anom to bok International Literacy Day Polin Wain Khan Aizol Klapa Literacy and Multilingualism ti thu puya mangin in khombot saini a Education Minister Pul Santa Maral tele MLA Puel Thangmoi ten an man pui Pul Santa Maral te chon kum sangni som panga a departmental survey School Education Department in ane ina zegla chiar thiamlo mi singni sangthum zathum somli pakhat anam ti asin sia thu soya malak na sang kalpoi ni nuwa jirchina nele ani chuan hengte atang hian zegla chiar thiam mi sang sari vel anom belle a mi singthum sangruk zasari vel zegla chiar thiamlo lom anga ngai ani ati
Minister chun zele sir thiam poimo na te soin khotlang le ram son atana man ro poimo berani thu soya zele sir thiam ngor ba ka tunai khovel chang kana in akentel digital literacy thenga inzirtin nei atul thu a soibok random lo enkol na sarkar le pen rom man asiam thartun nai prime minister in tlangzar chu wen khan mizoram man ve turin lok sabha mp pularo sangan hong National Animal Disease Control Program for Foot and Mouth Disease and Brucellosis le ran karana program honna in khom Silesia College of Veterinary Science and Animal Husbandry Krisi Vigyan Kendra KVK aneni a pusila ro sang chuan he program lian tham tak hi cheng viable se sing khat sang thum zali samthum pali seng turin rampum hop turin ro manani atia Mizoram ran vultu te point herom hanna thar hi an chhor tang ka nge be se thu soin ran vulte ran na laka an fihlim chuan ran vultu te tan ma sona na stak athena be se om atia ran vul konga mizote online to de lo leya abikin bong te atanga siam phei chu online to de lo na sa leya in to del tura tan lak zel apoimo ani atia Mizoram mun rok latama sarkar le kun thak tu ten ti dak zeta an be chuan mun danga thon chu tham a thar the ni MP chona tia ran vultu te chon tun ayana sa an ran vul na mun ti fai ko ngale ran vulte ngei po fai taka en kol tum zel turina foyani voin hun mana hen mithiam ten ran vultu te tan an hriat tur poimo te shilin an zirtira chon hulama he scheme thar pol hen si phira FMD vaccination program le ran ka raina hun man zuini a voin program a hen ran vultu zabor vel an telani siha apo MYA multipurpose hall new siha district KVK le HNVT Department Trang Don Hoi Hotin Animal Disease Control Program Nationwide Artificial Insemination Program baka sosta hi sevate honna hun hi man ani National Animal Disease Control Program for Foot and Mouth Disease and Brucellosis le ran ka arana program hi Sersip District Asial vulna mun pui lungkol khu apo avoin khan hon ani Tanpui ngai meisia te an tluk luna tur mun one stop center to ven khan Sersip pa hon ani Sarkar le Ministry of Women and Child Development rom manat tilhotlinga Social Welfare Department mlak na din Sersip One Stop Center hi DC building chhongchung bera voin khan Sersip additional DC puchong hnuan an honga chung kwale khotlang har san big nei inhumim na le inzirti na big mamo meichia te ta na tluk luna tur One Stop Center Sersip alom beta chulom mati thu soya he huna tuklu ngai meichia chu district in nga lo se du omrolin amamo te tan engtik lai point tlan nu theireng ani a man tang kai turani atia sarkarin thoktu te po ko kim taka ada ngal thap chu alomom hleni atibok chanchin thari All India Radio Aizol tanga puanani Prime Minister Narendra Modi chon sarkar tan kan chevel nungchat le ran vulte angai poimo awangin ei barma sona le nungchate inti boilo wa enroll taka an kalza thena turin India thar le chakjok din tumin mala zel ti asoi voina Uttar Pradesh sa Mathura lo netu te hamchana tur mlang na sang honna he tu hi soin pomodi chuan Swachh Bharat Jal Jeevan Mission ne lo nei le ran vul ti masona tur scheme dangrom man te chuan sarkar ngai to ne he pholang ani atia kumnga liam ta chung khan lo nei konga sarkar chuan ti dan tharang emoza ta kal pui atia pomodi chuan plastic chungchang soilang teilin mi pui da chu an chen na office le na thona mun te kumin October ni ma plastic man ti top turin angena hemhlak na lo zom ve tur hian pol sang zirna in sarkar le mimal na thona athok te asom bokani when Prime Minister Narendra Modi na hontak te hi ran na Foot and Mouth Disease FMD le Brucellosis umbo na tur National Animal Disease Control Program NADCP te National Artificial Insemination Program le Babugar Sex Semen Facility te ania heba ka hian plastic man ti top na tur swasta hi seva program hongboka voin ve khan pu modi chuan Pandit Din Dayal Upadhyaya Pashu Arogya Mela atlo bok ani BJP shoi to senior Bandaru Dattatreya chu Ven Khan Himachal Pradesh Governor Tharatan laklu ani laklu nen khom hi Shimla Ras Bhavan aneni a Himachal Pradesh High Court Judge Dharamchand Chaudhary chuan rin mathotiam tirin Bandaru Dattatreya hi Governor Tharatan alalut ani Himachal Pradesh Governor Nilai Rajasthan Governor Tanarwata Kalras Mishra athakang chanchin thar cheti topna na tang pui Mizoram State Anti-Tobacco Day voiruk na chu Voin Khan Chief Minister Puzoram Thanga Hovin Aizola man ani random lo enkol na sarkar lai puin ro man siam thar chu Voin Khan Mizoram man ve turin Lok Sabha MP Pusila Rosangan Hong Prime Minister Narendra Modi chon Voin Khan Uttar Pradesh Mathura lo nei tu te hamchana tur malak na sang Hong BJP shruai to senior Bandaru Dattatreya chu Voin Khan Himachal Pradesh Governor Tharatan lakluk ani so ti zong chu chanchin thar kan pon thei chu